إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. هرنا كلمة أمسوم تنوين فتح أبا كتير فتحة بجيرم ثام أشت شو بايع برشامل ما فتحة أيوة با ما تنوين ثام بن تاش نيتنا كام كسرا سقاقو فرد ضليمة مثلا أذكتو تنويني سيد فيشم إذا نور تشكورترا كتو تك كسرة كتير ندر جيرم مثلا ندر با برشامل نيك كسرة كرتا كامي شو لزود نيك كسرة كرتا كامي باش نيفتم نيا يا تنوين بي بي تاش vetëm bi. Atëherë këtu tek kur ja vendosim tenwinin, do të thonë dy kesra, kesraten, atëherë i shtohet një n. bin. Atëherë bëhet bin. Po. Apo. Do të tenwini kesër është in. Po. Këtu tash në praktik, çish lezohet kjo fjalë? Hasadin. Hasadin. Se këtu e kemi tenwinin kesër apo? Kesra. حسد حسد إن كتو مسد كتو مدد مير كتو ألم مير كتو كرم تو مسألته هي كرام يعني مثلا زمان زجاج كرام برافو كيف لتزود حاسدين تو تاش أبيب نجابم مثلا نبون زجاج كتو تاش كت سكتونو كي يا برماس حاسدين حاسدين تزود في شيء مثلا نور تشكر ترى با ثم حاسدين با اوكي غاسق بسيا غاسق سبسه غايني هشت around بشكرونات روندا فوردا غاسقين باميركيا فاسقين ميركيا خاسرين شو مير كاذب ميركيا ودسر ها اوكي وسعر عين مصهرنا يطشكوس ندرور عين غين قاف خاين كريد دوت patjetër do e mos të shqiptoni sa më qartë, sa më mirë, sa më korrekt. Wasu'urin këtu wadhaharin është dhel, kemi thonë se dhel nuk bashkohet, dhel ndahet, në onën e majt nuk lidhet. Këtë cila shojnë shja? Nun, se po. Nun së është e lidhëm në pëshët me he. Wanaharin. Bravo. Beqadarin. A është beqadarin, është me kesra. Biqadarin, habib, qashtu. Bravo. Kjo? Bisahirin. Ja, kjo nuk edhe njerë përdush me përsërit. Këshyri mirë. Qëfar a shkronje e fort, a shkronje e but. Kjo është shkronje e fort, a shkronje e but. Prandaj
Pastaj edhe lexoje çish duhet. بسهر Këto se grithë fort. بسحر Ne çashtu. Bisakharin. po Bisakharin. بسحر Po. Mirë. Kjo? حرير Haririn. حرير Po, kjo? سرير Seririn. سرير Keriman. كريم Bravo. Nuk ranë në kort. Bravo, shumë mirë. Kerimin. Për shkak se kesratën, apo? po Ashtu, kerimin të nuini. Naimin. نعيم Lexoj vetash. حليم Halimin. حليم Halimin. حليم Kjo? أثيم Bravo. Athimin. Kjo? زنيم Zenimin. Kjo? نميم Nemimin. Bravo. Kjo? عتيم Atë thash kjo, a? Ka një pikë që të, apo më dokot mu, nështë nuk Po. është. عظيم Adhimin. po Adhimin. Tash عظيم këto, sikur parzat që shpjegum para pikës, kur ndalen dhe pikat, parzat që tham, lexohet ahada, Po. tek fetha, kur janë dy fetha. po Tek tenwini feth është ahada. për shembull. أحد Këto, عظيمة عظيمي jo, asnjëna prej tyre. عظيم Këto ndalësh, do të nuk shqipton hiç. po Këto adhim. عظيم Adhim, kur të jenë pika për mas, kupton. Para pikës lexohet adhim, po nuk i shqiptohet fare tenwini para pikës. Vazhdojmë. حديث Hadithin. E çysh lexohet para pikës? Që janë pika për brapa. حديث Hadith. Po. Qashtu. Mirë. Kjo? Çysh lexohet kjo? يوم Yawmin. Bravo, kjo? خير Khairin. Allah po fty dhe neve gjithëve të khairit. آمين Khairin. خير Khairin. Këto? عادل Amo kjo adhel, ndoshta unë s'pe shoh një pikë. A ka pikë që tua? عدل E pse tha dhel? A të doka? سكون مدوكسي Ha, sukuni të doka. Ha, po ka mundësi, po e vërtet. Okej, pas ka arsyetim që to. Shtove. عدل Adlin. Mirë. E tek ajni, kujdes, shpëtoni sa më mirë. Adlin. عدل Kjo që lexohet. شهر Shehrin. Kjo? أمر Emrin. Bravo. Pra me këtë përfundum të nuinin kesër, më thonë ku qenë dy fishim i zanore së shkurt i. Bëhet qka? In. إن Në praktik, që këto, për shembull, khairin, خير adilin, shehrin, emrin, elhamdulillah, këto ishin pra shembujt, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح